स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारी फारसेथिं मागो दमासिनि रंजानाय गुबुन फारसेथिं सारअन्थाइ गोग्लैनानै आबादारिफोरनि सिमाङा थेर-बेथेर जायो। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे बाक्सा बरपेटानि माखासे जायगाफोरावबो सारअन्थाइ गोग्लैदों, जायनि थाखाय ओनसोलनि आबादारिफोरनि सिमाङा थेर-बेथेर जायो। बेबायदिनो सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव बरपेटा खाथाजारनि जाखांफुनाय आबादारि जितुल हुसैननि 1 बिघा बैग्रि आबादा सिलिंखार जाजोबो। बे सप्ता बारबानो बैग्रिखौ फाननो मोनसिगौमोन जितुलआ, नाथाय सारअन्थाइ गोग्लैनाया बिनि सिमांखौ थेर-बेथेर खालामजोबो। जितुल हुसैनआ बैग्रि फिथाइखौ फाननानै मोनफ्रोमबो बोसोरावनो 1 एबा 1,50,000 रां खामायोमोन। जाखांफुनाय आबादारि जितुल हुसैनआ गोबां खहा जानायाव गोसो बायनायखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। যোৱা নিশা সন্ধিয়া হঠাতে আপোনাৰ যি শিলাবৃষ্টি পৰিলে, ধাৰাসাৰ পৰিছে, মানে আপোনাৰ ভবাতকৈ বেছি পৰিমাণে শিল পৰিছে আৰু এই অঞ্চলত বহু খেতিপথাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ মোৰ 1 বিঘা বগৰী বাৰী আছিলে, সেয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে বগৰী একদম নাইকিয়া হৈ গৈছে। যোৱা 5টা বছৰে হ'ল মই বগৰী খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, হয়তো আপোনালোকে কিছুমানে জানে। আৰু মাত্ৰ আৰু 10টা দিন খুব হ'লে সম্ভৱ লাগিলেহেঁতেন মই বগৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰায় 1.5 লাখ 1,70,000 টকামান বগৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ। আৰু মই এটা সংবাদ গোষ্ঠীৰ লগত জড়িত, সংবাদ সেৱাৰ সমান্তৰালভাৱে মই খেতিৰ লগতো জড়িত হৈ আছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ আপোনাৰ যেন সপোনটো একদম নাইকিয়া হৈ গ'ল, নাইকিয়া মানে একদম নাইকিয়াই হৈ গ'ল। আপোনালোকে পিছপিনেও চাইছে কি ধৰণে বগৰী পৰি আছে আৰু প্ৰত্যেক গছত প্ৰায় আপোনাৰ 70 কেজি 80 কেজিকৈ বগৰী লাগি আছিল। বৰ্তমান আপোনাৰ খুব হ'লে 1 কেজি 2 কেজিকৈ বগৰী লাগি আছে। মানে দুখ মানে ক'বলগীয়া আৰু একোৱে নাই মানে। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।